Ngeta na mbere gukumenyithia nteto Antone bethiritwe bakirombwa kwithirwa bakitungatira mawathe ni barombetwe kwithirwa bagichiandikithia na thirikari ni kenda bona utungata buria bubatere akiaria Mugambi Manyara na antu bangi bawendi bobwega baria bakuriungirite ikaro bia antu ba mawathe ni boritie akenya guchumiria gukenanira na baria batiguchumba kagitene gaka kathigunku Muthuri Muriuki na Chotariria ariongirite gikundi gia andu ba mawathe ntiricea kithatu Mugambi Manyara nombite kwithwa kiuria mingi kagite gaka kiri mutura wina umbani ethwa kigakire nakio na gutethira bati guciomba kagite gaka thigunku nikenda andu bonthe bomba kumikungura mwega thigunku no mwankole na muturi oku no mwankole na mucore oku no mwankole na antu bangi baria bomba kwithirwa batena kainya jakau enako maana ya thigunku igoshare kana kuumba goshare kiwe nakio itharimo biwe nabio na bara batena bio kiwe kintu kia maana ko inkuria bara bena kainya kao kaitaka ka thigunku utegere aturi baku bara bakutha bate kumba kwenjoy thigunku nontu batena kainya yakawe nako utegere antu yapinda birundis bara bomba kwithwa bate kumba gwichwira utegere mbuga ja twana twithera tuli children's home tutina aciari utegere twana twithera tuli children for the deaf nukuigwa na antu ja bonde bara bomba kuthwa bena challenges no wite kinya sibitari watethia aje bara ba sibitari Nguruki akiromba antu batekeje kugurwa nguruki ekithimi ikirikana mwaka twitite bakendekana kairekerea na mashukuru pule thigunku ethiri na pule na aturi benu na antu bangi ja bonda ugira para bomba kwithwa bwena bo karibu na bori kanentariki emwe chukuru ikarugurwa bukariganwa bukare rent na mahitaji jange yenda amarandu yaliwa ko bukare bionde buthirete bukurikane butika ntu karagatu mu mwaka yo mwero yo ambire potena thina inge muno ko ikubwira bukare bwega na kinya waibwa ko kwenda ukunda kamushubo kanyo mishubo 10 nyoka mwake kendo relax na wina family eku lakini okanyomo no kwira too much of everything is dangerous au ange ankwenda wira I wish you a merry Christmas na happy new year marabubu akiromba mtu wonde ure na mawathe kwithwa giciandikithia no ntwakethwa kiona mwega jaria chumanagia thirikari prai ko ubwire te gweto ka register company ya Pinda Burundi pokatonya company neu bona tende apply bona tenda ya duka advertise boka apply bukethwa bwena advantage nkuruki antu wangi no tuchenda chenu chedo achirera tweta ni security isheria number 3 Pinda Burundi omba kwetho ena kapie opinda Burundi bwa akura kini utairegister ukarega kuiregister kinyo mtu omwitingu yo thirikari ote special treatment yo kaewa we Pinda Burundi na wiregister te womba go importing ngare utikure andute for example akiwa matho ja mingi ijendaira muno antu bara bena mawathe na ibaburi kutho bakemenya untu bubu Pinda Burundi kinyanga thithia makosa ati omba gwikirwa sero aija wakashimberu nkwenda bulita na sheria narua pungo gaitakandie Pinda Burundi wowe mupolisi abule toka kashimberu kana kama kuroku okeja nonto tinomba kumatuka kiweti kiomba gushinda polisi spindi tinomba kumatuka number 3 uketho Pinda Burundi ukakinya miaka 60 ugo thirikari ni kuongaira miaka ingi 5 ya kulitanguge nonto Pinda Burundi uritaya kwa kinya miaka 65 lakini antu baba ingi mabati kirengistaga na batithero bena knowledge je nguna ni kwariria ko wambuge orinde sheria ero ne ba protected lakini tukendelea kinya kuongera sheria hiu kenda ciendelea kubongera nyomera inyaira bene thirikari-ini lakini orinde unimbie kwena sheria protector Pinda Burundi muno uri ake gai asheria wititwika applied kana Pinda Burundi bati aware about their rights na kugo kethwa na ndi kinya bati kuona twanya tura tuli available na opportunities ire available bati kumba uteka advantage Muthuri Muriuki Oro TV Mutiri wa Kangangi.